Hagajing bam Smai jong MP ke Bathama jong kalok sabha kabla sedang nadu menin ke sengi bat ke bateng ru adu menta ke sengi kajing Smai kabla kring ya khmat ini ke skor jong kari India kadi kajing sim Smai jong ki Ngut ki MP na po Manipur Malayu i menta ke sengi ya kapor bagi ni Ngut ki MP jong ka jela Manipur ke sim Smai la ya sngau ya kajing perta jong ki wepat ki MP ke batang po yang dawa thau an lok sabha bila peta ya keteng juga jala Manipur dak bang Manipur asi ke dikajeng perta jong ki MP kham tam ye ki MP jong kaliang persya kadi mat pesngau seki skor jong matrina badu jong kari India Narendra Modi namar hakini ki sisnem tam baka jala Manipur kala mat ya kajing ya snam ka basirkai Narendra Modi semale ban jong wat pang sisin ru ya kani ka jala jeng dawana ki babun kiliang bau matrina badu ode bini jong nakam tamat pendek pesak nanti menora biang sasisi ni kajing song sang hakani ka jela ka bala mi kajing snam kajing klomar kajing pet snong kajing petwer mar bala mi kajing klomar hapeng ki artli ki jai benriu ki basong ki basa akne ka jela ka ta ki jai benriu meitei bat ki jai benriu kuki ka bawat adu mentara ru kajing song sang ka patwan setia Manipur iman ayai fare Sri Alfred Kangam S. Arthur. I, Alfred Kangam Shangshakoshi Arthur, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Manipur mein nyay dilaiye, desh bachaiye. Thank you.